I da ste ljudi, evo danas ja snimam sam, nažalost. Ali, eto, treći deo Frankfurta, pa ajde idemo. Prvo da vam pokažem tim. Malo smo ga popravili, znate vi kako to ide. I ajmo se ovdje to lijepo da odradimo. Šta je ovo? Ajmo sada da igramo. Ajmo malo ljudi. Hello everyone, Anfield looking radiant today. The sun is shining brightly. I'm Derek Ray, and ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. And we have more live action from the pre-season second group stage. It's Fulham versus Eintracht Frankfurt. Well, Derek, both teams want to get to the knockout stage, so we're looking for 3 points here today. And it may be pre-season, but there's still silverware on offer, and that will give them confidence going forward into the new campaign. Hajde ljudi. Ajmo. To. Ne. Ne može. To ne može. To. Dobro. Ajde napad. Triče. Ajde. Izak, nije nizak. Za malo. Ne, bio je offside. Ajmo ljudi, možemo mi ovo. Ovo je samo jedan od naših. Ajde. Odradimo. Za 18 bureka je to bio. 18. Dodaj. Bravo, kako pest. Kakav gol, ljudi! Ajde. Čudi, to je bilo nevjerojatno. Kako to tuđe sad. I Buffalo uzimaju. Ajde kako. Ajmo mi sad ovo lepo i dobro. Ajde! Frankfurt. Kakav gol! Golman. Kakav gol! Ajoj. Kakav gol.
Znači u životu tako. Mislim, vidio sam boje golove. Nevjerovatno. Konera. Tako, lopta, tako. Bravo, Kostiću. Idemo, Kostiću. Moj brat Srema. Ponovo Kostić. Če da ti igramo u odbrani, čovječe. Ajoj, odradimo. Ajoj, Kostiću, možda te i neću odigrati ovako. Možda te i neću igrati ovako. Kako je zove? Dika. Ajde, još jednom. Ajde, kako je jedna. To, to karta. Ajmo ovdje ovo sad. Joj, kako brani ove godine. Nećemo biti gledati. Ajmo sad trebamo biti ovdje. Ajmo ljudi. Uzima loptu. Sao. Za malo kao on nije. Ajmo sad ovo ljudi vratno. Ajde, Izak. Nisi nizak. Lindström malo je nizak, ali nije nizak. Nizak. Nije nizak. Ajde. Oj, u pizdu ti ja. Konjuma. Piu. Wow. Ching chong, ping pong, ding dong, ding. Za malo, kakav konj. Je to bio Izak, ne bi bio nizak. Čekaj, je to bio Izak? Ali Izak nije nizak, kako to nije dobro? Ako je to uopšte bio nizak. Koji nije nizak. Ajde, ljudi ovo. Guten Tag. Bravo Solo. Ajde, napravit ću jednicu. Koga ću biti? Kako ste mačići? Ste dobro mačići? Malo se volio, pa idem nešto. Sad ću lepo tu borea. I kamandu ću isto ubaciti.
Umjesto možemo tako. Se ona otvorena nevija, a se ova druga. Ajde. Ja sam ovo hajus. Kakav gol, Kolomu. Ne, ko je to bio? Kolomuani, da. Još nije bio izašao. Kolomuani za Borea i Bore za Kolomuanija i Kamada za Gabda. Aj Bore. Ajmo ovo ljudi. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Izak. Dobro odbrana. Ali eto, mogo je tu bolje Izak odbrati. Za malo ljudi. Znači za malo. Kakav gol? Ko je to dao? Ko je to dao? Mislim da je Izak. Ajoj, kakav gol. Što je nevjerovatno. Izak. Za malo Izak. Bure, kakav gol. Ljudi. Da sad, mislim da će samo još malo simovati meč. Zato što ne može da mi bude utakmica duža nego 15 minuta, zašto onda neću moći da postavim ovaj video na YouTube. Zašto imam neke modifikacije, već sam vam rekao za to pa. Ajde. Ljudi, pobjeda. Vidjeli ste kako mi na ovom kanalu igramo. Vidimo se sljedeći put. Like i subscribe na ovaj video i na ovaj kanal da ne bi prošlo putina vrata. Ćao!